Nagbalin nga emosyonal ni Jayre Integrado, best friend tinadong para pimusay ani Anthony Brigado, iti barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Kunana, ang nakaragragsak na pailaeng idisakbay ang pasamak ti insidente. Imbatad na, ang sakit launay tinakem na akas jail at tantinam sa akan ti kadwana, kininayon na nga dapay kumati plano da mapan iti syudad ti Baguio tapto inikas takit agpasyar. Ada kam jay ko sir jay igid bye madamati ko ami jay bilog nga ti paglugluwar mi sir nga iterteremaan nya kadwami ngem di kuan ada kami jay napangkam jay dayan nagkuha kami sir nagginom kami ngem nangan ngem idi baga na inaklag marang sir lu so di addad to yun di mimot amo nga nagawid kasi han nagaw awid di jay nga mapan nagidala ta jindayon no tay napamut sir ngem idi nadamag min inkamot inak kumakitan ngem idi nakita nga isunan jak pulos may ikwati bagbagi min sir kasi naka amon ni isunan sir nakas asid kanyak sir isulat iya biyabak talaga uray man natawa lang sir. Kabayatan na kaya agpamparawagan ti pamilya tinadong para mangalap ti tulong pinansyal para iti panakay mansayag ti bangkay. Padaanan, tinadong tupay detalye dito'y 99.5 IFM Lawag, IFM News. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen!